Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Arngut kisamla kentai khasi ya kibala tip kerteng kum kasamla Liza Mukti nakasnong Bhoy Rambong bat kasamla Pregnancy Riwan nakasnong Lauba Mausen Ram kila sha apdiang buram hakajingwan Paino shala ying hadin bakakinhon yele ka jongkari India kabakila mi khaman kala yo ara ya kanam lado ha ke Indo Nepal International Youth Futsal Cup arajar arpuar kabala long hari Nepal. Yakini ki argut ki samla kentai ki balawan ra ya kanam ka buram se ka jilla la pediang buram ha kala asngiu belai jong ka hendreu tere ku bena jilleu arajar arpuar da ka dorbar snong lum dat club Bhoy Rambong bat ka lum dat class socio cultural sports club haringkat lang bat kitkot jong ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit hakat lingsung lok Gopinath Bordoloi gohti hagani ka jo ka sngi yakini ki argut ki samla kentai Lapen kup buram deki pulit jong ke Ribhoi Haberni Police Outpost Ribhoi. Nalor kata ke Khasi Students Union North Khasi Hills District kalap diang buram yakini ki arngut ki samla. Shau yaki mata kila poi mene menmit apor si peje menmit dan mentangin wan shau nani na gauti but in sendran yaki syadu syah senong. Ni iwei na lum dak kelaboi lembong but ni iwei na po Lauba, di Portugal, Mosula. Isu sorong sekelai ini kusuma, jong state mikrehi jumi berkuai. Tidak bercikunan bagi yang ai musim ini, bagi naik susu atasap upang bagi don. Namun sebelum tin mereka ai jingro boleh praktirat, boleh lam ti bagi yok met berkia, bagi ron painok salah ke jong state kajungi. Jadi buat kurang nikmat bawa pinang itu, bagi liang sport, but we kamu bercuti. Pagi. Pagi away.